الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام، كما جاء في الأخبار أن الجمعة سيد الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل ونفسي أولا بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار، والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل. صدق رسول الله. أما بعد، barcha alamlarni, kishilarni, jinlarni, ko'klarni va yerlarni, barcha jonli ham jonsiz maxluqlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, ne'matlantirib, rizqlantirib turuvchi Robbimiz Allohga barcha maqtov ulug'lovlarimiz, hamd sanalarimiz, shukrlarimiz erishib tursa edi. Endi shulayok ushbu islom yo'lin o'zining yashash o'rnagida bizlarga o'rgatib qoldirgan, ko'rsatib qoldirgan oxirgi payg'ambar, sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz, xayr duolarimiz erishib tursa edi. Hamda shulay ushbu juma kunini ulug'lab, Alloh subhanahu va taolaning amriga bo'ysunib, ushbu muborak bino, Alloh yurti, masjid yurtlarına jiyilgan mu'min musulmon qardoshlarim, Alloh subhanahu va taolo har barchalarimizning ushbu dunyoda bandashilik bilan bilib ham bilmay qilgan zo'r ham kichigina xatolarimizni, yolg'ishlarimizni, kamchiliklarimizni o'zining keng mag'firati bilan yorliqasa g'afur qilsa edi. Endi Ramazon oyining yortisi o'tib bora. Endi mana sizning bilan ikkinchi 10 kunligining yortisina yaqinlashamiz. Demak, Ramazon oyining yortisina endi ko'pda qolmadi. Ertaga Ramazon oyining yortisina erishamiz inshaalloh va taala. O'sha fursatli oylar, fazilatli oyning shu fursatli fazilatli oy endi sizmishada o'tib bora. Sanoqli kunlargina qolib keladi. Hammamiz endi kun sayin shu fazilatli oyning qadrlariga, shu Alloh taolaning zo'r kunagi Ramazon oyin, zo'r oyning qadrlariga kundan kun azroq vaqtimiz qolib keladi, lekin ali ul bor. Ham bigrakda aning so'nggi 3-kunligi ali bizning oldimizda. Ham shu so'nggi 3 kunligida bilamiz, anda qadr kechasi bor. Laylatul Qadri xayrun min alfi shahr, ya'ni 1000 oydan xayrliroq bo'lgan qadr kechasi yashiringan birinchidan. Ham ikkinchidan endi Aisha radhiyallohu anhadan keltiriladi. Payg'ambarimiz aytgan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazon oyida boshqa oylarga qaraganda ko'proq ibodatlar qila turgan edi. So'nggi 10 kunligida bu ibodatlarni tag'inda orttira edi. U aning tunlarini ibodatda o'tkarar edi. Ham o'zining oila ahillarida tungi ibodat qilirga uyata turgan edi deb zikra Buxoriy Muslim hadislar jimtig'ida. Endi ushbu vaqtimizda da sizning bilan сөйләшеп qarab ketasim keladi. Azgina Alloh taolaning rizolig'iga yaqinlayta turgan zo'r amallarning birisi ul da bo'lsa yumortlik turida сөйләшеп ketasim keladi. Chunki Ramazon oyida bu sifatga tag'ida zo'rroq ahamiyat berilgan kerak.
Buxari Müslim hadisler jıyıntığında haber itiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişilerinin en yumartı idi. Atağın da zorrak yumartlıqını ul Ramazan ayında görsətə idi. Şulay El-Baqara suresinin 274. ayetinde Allah subhanahu ve teala ayette Bismillahirrahmanirrahim الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الذين ينفقون أموالهم özlerinin malların sarf etüşler billeyli tünlerin ve nehari hem günlerin sirra yaşırıp ve alaniye hem gösterip فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Allah için Allah-u Teala karşında, Rabbaları karşında ecirleri ezirlengen وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ hem Allah'a korku bulmaz. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ hem Allah kumun teşekkürlüğüne birilmezler. Deyip ayet Allah subhanahu ve teala şuşa El-Baqara suresinin 274. ayetinde yine şuşa yumartlar turunda. Yani günlerin ve tünlerin kursetip hem kaşırıp öyle şuşiler özünün mallarından fakirlerge, miskinlerge, muhtaçlarga yerden ötüşüler turunda Allah Teala şimdi haber getire. İndi şulay El-Baqara suresinin 261. ayetinde biliriz Allah subhanahu ve teala ayette Bismillahirrahmanirrahim مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي اللَّيْلِ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Yani özlerinin mallarından, baylıklarından Allah-u Teala yolunda ölüş çıkarmışlarının misalı orluk misalında. Paşan kişi orluk şeşe, andan jide başa, hem her birisinden yüzüşer börtük üzüm şeğer. Allah-u Teala kim getirir, şuna arttırar. Allah subhanahu ve teala bölüşü hem vasir. Yani kurabız Allah subhanahu ve teala sana birgen maldan, sana birgen baylıktan ölüş çıkarsan Allah subhanahu ve teala sana tağı da artırıp bire. Allah subhanahu ve teala bunun turunda bizge vəqdə bire. Allah subhanahu ve teala İnnehu la yuhliful mi'at yani özünün vəqdələrin bozmayı bir qaşanda. Kamşuşana tuğu kilə turgan biləbiz, məqəldə bir nəsə şəşsən şunu vurursan. Bu indi bizim Tatar xalq məqəli, ana şuşu közlükten qarasaq, din közlüğündə şuşu aytik, şuşu vəqaz kontekstində qarasaq, o bizden ikinci türlü aytkəndə ne kadar köbürək bölüşsən, şul kadar köbürəkə erişirsən inşallah və teala. Misal için yaz günü, mine hazır indi bizim yaz günü kişi ne kadar iginin köbürək şeşse, berengisin köbürək, kuzenegin köbürək oturtsa, şul kadar köz günü indi umışında köbürək jiyip alacaq inşallah. Yine şu misalda indi Allah subhanahu wa ta'ala kursete, orluk misalında kişi eşek ne kadar köbürək bölüşken sayın, şul kadar köbürəkə erişecek, şul kadar köbürək jiyip alacaq. Şuna göre baylıkta erişinin anın indi şunday nişkelikleri var, şunday sirleri var. Şu sirlerinin birisi ol da bilsa indi özünün ölüşünden ölüş çıgarı, bölüşü. Hem ikinci bir tağın temadan azgina şirkerek gitip aytik, ikinci bir siri nişkeligi ol da bilsa Allah-u Teala'ga birgen nimetleri için şükür aytu, qanağatlık gösterdi. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Yani eğer de şükür kılsağız, min sizge hiçliksiz arttırıp bileşekmen deyip ayta Allah subhanahu wa ta'ala. Hamidim namda onlarga kerek baylık. Baylıkta erişu Allah subhanahu wa ta'ala kübürek bire degen sözlerine söylegen vakitte onlarga kerek baylık ol küp kırlı düşünce. Ol bari tek mesela anı bir yapılıp kına karıga yaramın. Misal için kimgedir Allah subhanahu wa ta'ala siylen baylığı birgen. İkinci birevge anı bilmegen, ikinci yaktan birgen. Misal için kimgedir Allah Teala güç kudret birgen. Misal için kimgedir Allah Teala gayle baylığı birgen. Misal için Allah subhanahu wa ta'ala kimgedir көңіл тынышлығы берген, көңіл байлығы берген. Misal için Allah subhanahu wa ta'ala kimgedir selametlik байлығы берген. Misal için kimgedir Allah subhanahu wa ta'ala iman байлығы берген. Mine bunlar bütünüsü de baylık düşüncesi şuna göre indi elbette misal için 1000 so'm akşa verdim de, ölü çıkardım da, onun kötü oturu turunda söz vermeyin.
Ул булырга мөмкин акчалата да Алла Субхану Тәала сиңа бирергә мөмкин, арттырырга мөмкин малыңны, Алла Субхану Тәала арттырырга мөмкин инде синең иманыңны куәтләргә мөмкин һәм башкалар. Юмарт кешенең бер нечкәлеге, аңа булган хас сыйфат ул да булса, ул үзенә теләгәннәрне башкаларга тели, ярдәмгә мохтаҗ булучыларга ярдәм кулын суза. Һәм шуның белән зур югары нәтиҗәләргә ирешә. Нинди нәтиҗәләргә ирешәсең? Нинди нәтиҗәләргә ирешәсең дигән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның моңа җавабы бар. Шушы хадистә әйтелгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم رواه أبو داود. Yani eğer Müslüman kişisi kiyimge muhtaç Müslümanına giyindirse Allah Subhanahu ve Teala onun üzün yeşil ipile cennet giyimine giyindirir. Eğer Müslüman kişisi aç Müslümanına aşatsa Allah Subhanahu ve Teala onun üzün cennet cimişleri bilen aşatır. Hem eğer Müslüman kişisi susagan Müslümanına eşitse Allah Subhanahu ve Teala onun üzün cennet şerebinden eşirir. Demek cennetke erişir diyen söz. Çünkü cennet şerebi nişek eşit bular. Eğer de cennetke erişsen yine eşit bular. Hamide bizim mene şuşu oranda misal için bizim de elhamdülillah Ramazan ayında şunday bir fırsat, zor fırsat olda bulsa günü boyu açtırgan, susagan kardeşimni avuz açtırу, iftar meclislerini ötkərü şuşu izgelikке untulu şunday mümkünçiligi de var Ramazan ayının. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kim uraza tutuşunu iftar vaktinde aşatsa, uraza tutuşunun ecir savabı, uraza tutuşunun üzerine de kıymetilmegen halde ikisine de yazılır dedi. Şu vakit sahabeler sıradılar, ey Allah'ın ilçesi, bizim bütünümüzde şu kadar baylar tügüldür. İftar aşları ötkörü bütünümüzün de kişinin kelmi bit. Degenden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişini duygança aşatı şart bulup durmayın. Şuna göre eğer de sizin mümkünçiliğiniz bulmasa Allah-u Teala sizge bir cimiş için bir yutum su yaki süt için de ecrin verir dedi. Ahmet Tirmizi An-Nasai hadisler jiyintığında kiler bu hadis. Şuna göre her bir bizim mümkünçiliğimiz var. Indi her bir kişi nidi derecede buluna karamastan baylık yağından, gıylem yağından, kış yağından, kudret yağından, selametlik yağından en mühimi iman baylığı bulsa her bir kişinin izgilik kılırga her vakitte kapkaları açık elhamdülillah. Hamide yumartlığının fazileti turunda tamam bir hadiste ayetiler An Ebi Hurayra radıyallahu anhu Es-Sakhiyu qaribun minallah. Yani yumart kişi Allah'a yakın, qaribun minel cennet. Cennetke yakın, qaribun minen nas. Kişilerge yakın, ba'idun minen nar. Uttan yarak. وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللّٰهِ Saran kişi kirisinçe Allah-u Teala'dan yarak, بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ Cennetten yarak, بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ Kişilerden yarak, قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ Hem kirisinçe utka yakın dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisin bir ölüşünde hem tamam bir hadiste ayetiler buna su sundurgan kebek sadaka günahlarını şulay yuvup düşürer dedi. Tirmizi hadisler jiyintığında. Hem tamam bir hadiste ayetiler مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ Yani sadaka malını kıymetmez. Bu bizim Müslim hadisler jiyintığında getirilir. Hamide gördük, taradık biz baylık düşüncesin. Onun çok kırılı ikenin sileşip gittik. Yani yol bari tek mal-mülket, akşa degende deyip gene onlarga gerek tugul ikeni turunda sileşip gittik. Şulay sadaka düşüncesi de nek şulay. O bizim çok kırılı düşünce. İndan köpübüz akşa biru bilen gene göz altına getirgen mümkün, akşa biru deyip gene anlarga mümkün. Lakin bulay tugul bütün izgi gameller de Көп кенә изге гамәлләрдә садака төшенчәсе астына кергән мөмкин, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтте, Әбу Хурайрадан китерелә торган хадистә кеше үзенең тәнендәге һәр буыны өчен кояш чыккан һәр көнне садака бирергә тиеш. Садака бирергә тиеш. Менә хәзер аңлатыла. Садака бирергә тиеш. Нинди гамәлләр кылырга тиеш? Birinçiden iki bәхәсләшкән кешене дуслаштыруы садака. Ягъни садака биргән кебек әҗир савапка ирешә.
Кешегә хайван өстенә менгәндә яки аның кирәк ярагын куярга булышуы садака. Хайван өстенә бүгенге көндә безнең машина, хайван күбрәк машина белән күз алдына китерергә кирәк. Яхшы сүз садака, яхшы сүз әйтүең садака, йомшак сүз яхшы сүз. Намазга юнәлгән һәр адым садака. Менә без хәзер әлхәмдүлилләh намазга юнәлдек, намазга Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын өмет итеп килдек. Һәрбер юнәлгән адымыбыз, төккән көчебез садака. Кешеләргә зарарлы нәрсәне юлдан алып кую да садакадыр, диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ягъни кешегә, җәмгыятькә файда китерүең, кешегә хәтта елмаеп каравың да сөннәт гамәлләрдән исәпләнә, шуны да беләбез. Ягъни һәрбер ниндидер яхшылык эшләвең, кешенең күңелен күтәрүең, кешегә яхшылык, изгелек теләвең, бу бөтенесе дә садака төшенчәсе астына туры килергә мөмкин икән. Һәм инде бу кешеләргә файда китерү юллары бик күп төрле. Мисал өчен, синең ярдәмеңә мохтаҗ булучыларга ярдәм кулы сузу, кешеләргә изгелек теләү, әйләнә-тирәдәгеләргә, балаларга күркәм мисал күрсәтү, яхшы тәрбия бирү, мөмкинчелегең бар икән әҗәтле кардәшләребезнең әҗәтләрен капларга ярдәм итү, фәкыйрь мискиннәргә садакалар бирү, мәчет мәдрәсәләр төзелешенә зур үз өлешеңне кертү, кайгыга баткан кешенең күңелен күрү, кешегә елмаеп карау, якты йөзле булу һәм башкалар. Димәк, әгәр дә кеше Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең ризалыгына омтыла торган булса, иксез булган җәннәт ниъмәтләре омтыла торган булса, ирешергә теләсә, ул инде күбрәк шушы эшләргә, изгелекләргә омтылырга тырышырга тиеш, җәмгыятькә файда китерү юлларын эзләргә тырышырга тиеш, үзенең тормышына кертергә тырышырга тиеш. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, сезнең хәерлеләрегез кешеләргә күбрәк файда китерүчеләрегез дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Инде шушы вагазымны тәмамлыйсым килә. Инде шушы сөйләнелгәннәрдән иң беренче үземә файда алырга, аннан соң сезгә дә файда алырга Алла Тәгалә насыйп итсен. Шулай ук инде Аллаһ Тәгаләнең сөекле бәндәләре җөмләсеннән булырга, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына омтылырга, шушы Рамазан айларын кадерләп, саклап, камил рәвештә гамәл-гыйбадәтләребезне, изге гамәлләребезне кылып, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең сөекле бәндәләре җөмләсенә ирешергә, Аллаһ Тәгаләнең Фирдәүс җәннәтләренә ирешергә, анда да шулай җыелышырга, күрешергә Аллаһ Тәгалә һәр барчаларыбызга да насыйп әйләсә иде. Амин. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر لو كنتم تعلمون